نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام ادامه بخش برنامه‌های تلویزیونی سیماست. السلام علیکم. جلسه شورا اوید به رشد صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برگزار گردید. رئیس شهر پنجکند، رئیس شورا نخست گزارش مسئولین را درباره کارهای انجام یافته شنیده نقشه وظیفه‌های شورا را برای سال 2024 معین و مشخص کرد. در زمینه دستگیری و پشتیبانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راهنمایی رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، ساحه صاحبکاری در شهر و دهات پنجکند پیوسته رشد می‌نماید. در شهر پنجکند جلسه چهارم شورا اوید به رشد صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تحت ریاست رئیس شورا، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق برگزار شد. در جلسه رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های شورا در سال روان، مسئله‌های وضع آبیاری زمین‌های بیکارخوابیده ساحل دریای زرافشان، رفت تطبیق لایحه اداره‌کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد عملی می‌شود، راه‌های رشد سیاحی و امکانات‌های حفظ یادگاری‌های تاریخی و جلب بیشتر سیاحان به بازدید از آنها مورد بررسی قرار گرفت. در آغاز جلسه رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های شورا در سال روان بررسی گردیده. از جمله گفته شد که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جهت همکاری با صاحبکاران، دستگیری آنها، جلب سرمایه، وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، بنیاد انشاءات استحصالی و اجتماعی تدبیرهای عملی می‌اندیشد. اعضایان شورا جهت به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های ساحل دریای زرافشان، رفت طرح‌هایی که در دایره لایحه اداره‌کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان به اجرا می‌رسند و رشد سیاحی تاریخی گزارش مسئولان را شنیده نقش صاحبکاران را در تطبیق آنها مهم ارزیابی نمودند. از جمله تاکید شد که با حفظ و برقرار نمودن یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخی شهر که به فهرست میراث بشری یونسکو شامل شدند، تحکیم انفراساختار منطقه‌های سیاحی کوهی، تطبیق نشاندادهای برنامه رشد هنرمندی در شهر پنجکند برای سالهای 2023-2025 شماره بیشتری سیاحان داخلی و خارجی را جلب نموده برای معرفی و تحکیم بازار محصولات هنرمندی زمینه خوب فراهم آوردن ممکن است. در خاتمه کار شورا رئیس شورا، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق تاکید نمود که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اقدامات صاحبکاران را بهر پیشرفت و آبادی شهر باستانی پنجکند همیشه دستگیری می‌نماید. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحov. تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جلسه ستاد شهری اوید به زمستانگذرانی دایر گردید. در جلسه اساساً رفت آمادگی ساحه‌های خواجگی خلق برای با موفقیت گذراندن دوره زمستان تحلیل و بررسی گردیده. راهبران مسئول برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته وظیفه‌ها گرفتند. در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جلسه ستاد زمستانگذرانی تحت رهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با اشتراک اعضایان ستاد برگزار گردید. نخست حسابات مدیر شعبه اقتصاد و سودا مقصود جان نورالله‌اف اوید به سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر و دهات به دوره زمستانگذرانی سالهای 2023-2024 شنیده شد. همچنین دایر به این مسئله حسابات نمایندگان ساحه معارف، تندرستی، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، اداره راه، کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیا، اداره شبکه‌های برق،
соҳаи кишоварзӣ шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба масъулини соҳаҳои дахлдор барои бемушкилӣ гузарондани давраи зимистони солҳои 2023-2024 супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин ба масъулони шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр хадамоти оташнишонӣ супориш дода шуд то ҷиҳати пешгирӣ аз сӯхтор дар байни муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ, бозору мағозаҳо, тарабхонаҳо корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ба роҳ монанд. ҷаласаи ситоди зимистонгузарониро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. иқдоми навбатии асосгузории сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи чоп ва ба ҳар як оилаи тоҷик ройгон тақдим намудани шоҳасари Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома аз тарафи мардуми Панҷакент бо фарову шодмонӣ пазироӣ гардид. иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи чоп ва ба ҳар як оилаи тоҷикистонӣ туҳфа намудани китоби безаволи Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома аз ҳама зиёд аъзоёни маҳфили шоҳномахонӣ назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакентро хушҳол намудааст. зеро дар баробари амал намудани маҳфили мазкур иштирокчиёни он аз дастрас набудани китоби шоҳнома пайваста танқисӣ мекашиданд. ин дар ҳолест ки онҳо дӯстдорони таъриху тамаддуни пурифтихори миллати тоҷик хусусан шоҳномаи Фирдавсӣ мебошанд. акнун аз ин пас маҳфили онҳо гармтар ва доираи иштирокчиёни он зиёдтар мегардад. шоҳнома ҳам таърихи мост ва ҳам расму русуму гузаштагони мост, оини мост, дини гузаштагони мост ва умуман маърифати гузаштагони мо дар он дарҷ ёфтааст. ҷашнҳо ҳатто дар он ҳаст, ҷашни наврӯз, садам, дигар тирма, меҳргон. шоҳнома ҳамин чизҳоро ба мо бозгӯ мекунад. роҳ овардан ба шоҳнома бисёр иқдоми саривақтист ва махсусан аз иқдомҳои пешвои кишварамон, президенти кишварамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Эмомалӣ Раҳмон бисёр мо хурсандем ки он кас нав ба нав корҳои карда истодан. дар мисоли тоҷиконро дастрас кардан, мана фурӯғи субҳи донои китоб аст ки бачаҳоро китобхон карда истода. асли ин то бо ин шоҳномаро вақте ки мо дар орзуяш будем кош рӯи замин хел расад ки ҳар як тоҷик хонадонаш бирасад бихонад, боз амалӣ шудааст. дар донишкадаи мо ҳар ҳафта маҳфили шоҳномахонӣ баргузор мешавад. яке аз мушкилиҳое ки мо доштем дар маҳфили мо китоби шоҳнома хело дар ҳаҷми кам буд ва дар оянда ки ин китоб ба мо дастрас мегардад мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамаи ҷилди онро хонем ва аз он баҳра гирем ва дар оянда онро ба хонандагон омӯзонем. асари Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома дорои 60,000 байт буда дар давоми 30-35 соли ҳаёти ӯ эҷод карда шудааст. шӯҳрату эътибори Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хеле бузург буда дар таърихи адабиёти ҷаҳон ҳамчун асари қаҳрамониву ҳамосӣ шӯҳрати ҷовидонӣ касб намудааст. нашр ва ба ҳар як оилаи тоҷик тақдим намудани шоҳнома ин мисли як афсона ва ё як мӯъҷизаест ки амалӣ намудани он дар назар ғайриимкон метобад. аммо пешвои муаззами миллати мо пайваста бо иқдомҳои наҷибонаи худ ҳар як афсона ва ё мӯъҷизаеро ба ҳақиқат табдил медиҳанд. воқеан ҳам таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва мо вазифа дорем ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дурахшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба ватан ташвиқ намоем. мо иштирокчиёни озмуни фурӯғи субҳи доноӣ бештар барои дарёфти китоби шоҳнома танқисӣ мекашидем ва инак иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чоп ва туҳфа намудани асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома ба ҳар як оилаи тоҷик ин мушкили моро бартараф мекунад ва мо ҷавонону наврасон имкон пайдо менамоем ки бештар аз таъриху маданияти гузаштагони худ маълумот гирем.
фирдавсӣ дар шоҳномаи худ ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некиву накӯкорӣ, ростиву ростгӯӣ, донишу хирад, ҷаҳолат, ситамкорӣ, ҳифзи ватан ва муҳаббат ба он аҳамияти бузург додааст. Ба ақидаи фирдавсӣ некиву накӯкорӣ яке аз хислатҳои наҷиби неки инсонӣ ба шумор меравад. ӯ ба аҳли башар тавсия медиҳад ки ба ҳамдигар меҳрубон бошанд ва ба якдигар танҳо некӣ кунанд, зеро амали неки ҳар як шахс ҷовидонӣ аст. суханронии навбатие ки пешвои муаззами миллат доштанд моро 10 бора ва 100 бораҳо бор хушнуд аз он кард ки иқдоми навбатии ин кас ки ба ҳар як хонадон ба мисли китоби тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров шоҳномаи безаволи абулқосими фирдавсӣ чоп гардида ба дасти ҳамаи хонандагони кишвар гардад. мо аз ин хеле хушҳол ҳастем, зеро ки ҳамин камбудӣ буд дар маҳфиле ки мо дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен доштем. некиву накӯкорӣ ба ақидаи абулқосим фирдавсӣ аз беҳтарин хулқу атвори инсонӣ ба шумор меравад. аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст ки дар пайравӣ аз сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андазҳои ӯро ҳифз намуда тибқи онҳо амал намоем. баҳри оромишу осоиш, ваҳдату ягонагӣ ва пойдор нигоҳ доштани сулҳу амонӣ дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳмгузор бошем. Далери Бозор, Хаём Ҷураев, шаҳри Панҷакен барои барномаи Пайғом. санаи 21 декабр зодрӯзи яке аз ходимони намоёни ҳизбию давлатии собиқ иттиҳоди шӯравӣ Иосиф Сталин қайд карда мешавад. собиқадори ташкилоти шаҳрии ҳизби коммунист Боймурод Шоев андешаҳояшро чунин баён кард. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. дӯстони азиз, пагоҳ зодрӯзи Иосиф Виссарионович Сталине ки ба муқобили фашизм мубориза бурда халқи советиро аз фашизм озод кард ва давлати советиро сарварӣ намуд. пеш аз вафоташ Сталин гуфта буд: замоне меояд ки оиди бисёр масъалаҳо моро гунаҳкор мекунанд, лекин боди ногузири таърих баргҳои хушкшудаи тӯҳмати онҳоро аз болои қабри мо руфта мебарад, ҳақиқат намудор мешавад. ҳамун сухани Сталин бо мазмуну мундариҷааш имрӯз дар амал шуда истодааст. 21 декабри соли 1878 Иосиф Виссарионович Сталин чашм ба олами ҳастӣ кушод ва то ба мансаби котиби генералии ҳизби коммунист расид. ба мо рӯзҳои некро муҳайё кард. ҷавонон бояд донанд ки гузаштаи мо ба осонӣ ба даст наомадааст. барои барқарор кардани ҳақиқати ҳаёт бояд ҷавонон саҳм гузоранд, ҳисса гузоранд. ман ҳамчун дорандаи ордени Сталин ҳаққу ҳуқуқ дорам имрӯз ҳамаи мардумро ба муносибати зодрӯзи Сталин табрик гӯям. ба ҳамаи шумо сиҳат саломатӣ орзу намоям. кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакен бо мақсади пешгирии бемории хавфноки ботулизм дар бозору фурӯшгоҳҳо тадбирҳои назоратӣ гузаронида аз соҳибкорону фурӯшандаҳо талаб намуданд ки ба шаҳрвандон маҳсулоти хӯрокӣ пассифат ва ба саломатӣ хатарнокро нафурӯшанд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо мақсади пешгирии яке аз бемориҳои хеле хатарнок ба саломатии инсон ботулизм,
کارمندان مرکزی نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین تحت راهبری سردار این ساختار امرالدین تیمیروف نخست در مغازه‌ها، نقطه‌های سودا و بازار مرکزی شهر پنجکین با فروش محصولات شیری از جمله جرغوت، چکه، محصولات نانی و گوشتی و خلطچه‌های سالینوی شناخت گردیدند. امرالدین تیمیروف با صاحبکاران و فروشنده‌ها توصیه داد که آنها باید از همه گونه خوریش‌های محصولات شیری و گوشتی و نانی که به سلامتی انسان‌ها زیان می‌رساند هوشیار باشند و هیچگاه طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی را خلالدار نسازند، زیرا سلامتی انسان خیلی گوهری نایاب است و باید در دوره‌ای که ما با سال نو میلادی آمادگی می‌گیریم طلبات با چنین محصولات خیلی زیاد می شود. مدیر شعبه سانیتاری مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین با مولا عثمانوف درباره باتولیزم یک بیماری خطرناک معلومات زیرین را پیشنهاد کرد. بیماری بوتولیزم این بیماری سرایتی نهایت خطرناک بوده، حتی به مرگ آورده رسانیدنش ممکن است. سبب‌های اساسی بیماری بوتولیزم این استعمال نمودن محصولات خوراکواری که دارای میکروارگانیسم باکتری بوتولیزم میباشد. این اساساً به واسطه خود بیماری بوتولیزم حسیبک این از کلمه بوتولوس حسیب گرفته شده، بار اول از محصولات حسیب پیدا شده است و آدمان گرفتار این بیماری شدند. سالهای آخر در مقیاس ولایت بیماری حسیبک از با واسطه استعمال محصولات کنسرو کرده شده در شرایط خانه پیدا می شود. یکی از سبب‌های با عمل آمدن بیماری حسیبک این استعمال نمودن محصولات کنسرو شده خانگی می باشد. در وقت رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و گیگینی شستن و کنسرو کنندن محصولات های غذایی بیماری بوتولیزم پیدا می شود. همه شهروندان باید دانند که پیش از تیار نمودن محصولات های کنسرو کرده شده در شرایط خانه باید حتما شستشوی محصولات های پالیزی باشد، خواه میوه باشد، خواه محصولات های پالیزی باشد، باید حتما شستن و تمیز گرداندن یا استریلیزاسیون میگیم تمیز گردانده شود و بعد در وقت‌های معین استعمال کرده شود. در حالت اجرا نگردیدن قاعده‌های سانیتاری و گیگینی در وقت شستن و تمیز گرداندن محصولات‌های غذایی بیماری بوتولیزم یا چخیلی که گفتیم حسیبک پیدا می شود. ضمن سخنرانی خویش با مولا عثمانوف با ما اطلاع داد که در قلمرو ولایت سوخت وابسته به بیماری حسیبک یعنی بوتولیزم چندین نفر شهروندان گرفتار شدند و سال 2023 در شهر پنجکین از یک نفر شهروند چنین بیماری آشکار گردید. او اندیشه هایش را درباره راه و اصول های پیشگیری بوتولیزم چنین ابراز نمود. همه ساله در مقیاس ولایت بیماری بوتولیزم یا حسیبک به قید گرفته می شد و حتی به مرگ آورده رسانیدنش ممکن حالت‌های هستند. برای همه هر یک شهروندان باید که در وقت تیار نمودن و با استعمال پیشنهاد نمودن باید قاعده‌های سانیتاری گیگینی را حتما رعایت نمایند. با فرا رسیدن سال نو میلادی در بازارها و فروشگاه‌ها محصولات‌های مهلت استعمالش گذاشتن و پس صفت را و در جایهای غیر مقرری نگاه داشته را خریداری و استعمال ننمایند. باید که هر یک صاحبکار وظیفه‌دار کرده شده است که محصولات‌های مهلت استعمالش گذاشتن یا در شرایط خانه تیار کرده شده که به اجازه مرکز نظارت دولت سانیتاری اپیدمیولوژی به فروش گذاشتن راه ندهند. واقعا امروز باید شهروندان، خریداران،
استعمال کنندگان از استعمال بعضی انواع محصولاتی که در خانه تیار کرده می شود از جمله خورش ها، کنسرو ها، جرغات، چکه، محصولات نانی و گوشتی خیلی هوشیار باشند. در صورت خریداری چنین محصولات پس‌صفت و مهلت استعمالش گذشته آنها می توانند با بیماری های گوناگون از جمله بیماری بوتولیسم گرفتار شوند که این برای هر یک انسان خیلی خطرناک است. گزارش عباس همراساده و شاهحسین صالحov. بینندگان عزیز و ارجمند، ما همگان در عرفه سال نو میلادی 2024 قرار داریم. باعث فرح است که آمادگی ها برای استقبال سال نو میلادی در قلمرو شهر و دهاتی پنجکن با موفقیت آغاز یافته است. مطابق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن، نصب ارچه سال نوی و دیگر تدبیرهای آمادگی جریان دارد و ما امید میکنیم که همدیاران ما سال 2023 را با نتیجه های دلخواه جنبست نموده به سال نو 2024 با آرزوی نیت های نو و پیشرفت کشور عزیزمون تاجیکستان صاحب استقلال قدم های استوار میگذارند. تماشاگران عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.